Rubrika Tižnjovik zaznačela aktivnost nacionalnoho sovitu Rusnacoh. Našo mesta uvahu pošveceli borbi z ljiškami ruskim keresture. Ekonomija piše o dokapitalizaciji ruskoho dvoru i međunarodnim stretnucu ekonomiji zajednictva u Križevcoh. Kultura i prosvita informuje o ročnih skupštinoh Ruskog kulturnog centru u Novim Sadze i Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš u Šidze, jak i o promociji romana Irina Sanji Tirkajlo u Šidze. Mozaik predstavlja studenta na doktorskih studijoh Sašu Sabadoša. Rubrika Ljudze, rok i život počina seriju napisoh pod nadzvu Z druhого boku tvorčosti, u ktorej budze predstavljac naših pisateljoh. U tim čišlje napisana pripovetka o živoce akademika Julijana Tamaša. U tej rubriki čitačom predstavena novinarka i aktivistka Marija Perković. Duhovni život zaznačal peršu duhovnu obnovu zapanje matki u ruskim keresture, a sport promociju knjiški Novi kontranapad, čiji je autor Miroslav Islavski, poznati sportski fahovec i novinar.